Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 9. Nasaysaya at tigagangay a tao amanggad, tapno ada pagbiag na, ngam ti agimbabak na, ngam mabisbisinan. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo, dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Rumwara kon, Leia. Katjak kayat, ajay man laag tugtugaw nga ag Facebook ti aramidam. Wen, madam. Agdalos ka dito'y balay. Wen, madam. Wen ka manen awan. Inton sumangpetak, awan met na aramidam. Saan dakmet ang mabambantayan, madam? Iso asaan yo ang makita dagiti aramidag no kastangawan kayo. Sa anak lang agtugtugaw no awan kayo dito'y balay, madam. Naglaing kapay lang nga sumungbat. Alakit din, rogyamon ti agtrabaho. Wen, madam. Awan gayam, inton sumangpet ni Abril ang nagpalengke. Ibaon mo pa lang ijay restaurant, tatumulong ijay. Ado ka no ti customer, katalo ti waitress ang naka-day off. Sige, madam. Ay, ijay ka di restaurant ti papananyaw. Wan, maayayo ak amang kita, no kasta nga ado ti customer ijay restaurant ko. Sakpay arugyak dag trabaho. Mapanak pa'y ag selfie ijay swimming pool. Pilyek tay napintas nga isuot ko. Tapno kaslag pay sumet nga ba nangak. Uray katulong ak malagayam. Sana balay. Sigurado nga agmalmalam ni madam iji restaurant na. Nawaya ak manay na mga ramid iti kayat kong aramidan. Nagmayat no kastoy nga awan ni madam dito'y balay. Makapagpicturak iti amin apaset ti balay na. Sakto mat i-post. Albert, isardeng mo man pa daytar aramidam. Washingam nga umuna ti kutsek, taada papanak. Ariglado, ma'am. Darasam Wan, ma'am. agdigo saklaang, katapaman amalpasak, nasgan analpas kamot na nagwashing. Wan, ma'am. O sige, panawan kan, rugyang matan ti agwashing. Dita, napanan ni Ma'am Vicky. Gundaway kumatan nga picture iti kotsena ta ipost ko. Kaslalugan ko kanumatan na. Sana bale, na mabayag nga gigos ni Ma'am Vicky. Nalpas ko aminin at trabahok. Mabalin kon tiyagin anakan ag Facebook. Ay, kita agman kili. No adumat lang tinag-like iti post ko. Adugayam tinag-comment. Ay, replyak lang iti comments da. Nay, sino nga dati nag-comment? Asaan ko mata friend? Kita ka man ti profile na. Kaslabak nang mat. Siguro pudpud no abak nang dito. Sana kas kanyak nga agin babak nang lang. Ay, i-friend request ko man kit di. Tibak nang akinumentak ti post na. Nag-friend request. Accept pagkadagos. Hoy, Leia, Ha? adda ta iti sango ti makan. Angam day ta cellphone mo matiin into na ram. Inaccept ko lang tibak nang nag-friend request kanyak. Day talabak nang ti kanayon arumwar iti ngiwat mo. Apay amasapol nga agim babak nang ka. Wan tapno mariknak mat no kasano ti agbalin abak nang. Ura iti Facebook laang. Ay, luklukwam laeng ti bagim. Baknang ka iti Facebook. Angam mabisbisinan kan tumot laeng. Kasano kat
imot matitimakan ni Madam Alicia. Kurang itid na kadata akanenta. Iso nga rod nga itaan nagsweldo ta kat enjoyan ta timangan iti ado. Saan kat aday ta cellphone mo ti kanayon nga igem mo? Alaman langan. Ibag ko pa iti cellphone ko. Tamangan ta iti adaw. Albert, nalpas mo ka di amin na natrabaho. Una, nakadalusa ko niti swimming pool. Kastamat na nagaika ko na iti ruot iti hardin. Kan nasibuga ko na iti masitas. Sika nga napakan mo amin na dinguan iti kwadra. Wen, nalpas ko mo na amin na trabaho. Iso nga umayak makisistoryakan ka. Nya nga iti aramidam. Igam mo man ang ta cellphone mo. Pampanunutak nga rod no kasanok nga arman na iti baknang a friend ko. Saan ka ding agpampamarang kamot abak nang dita Facebook? Wal pare. Oh, diti muna kat bak nang kamat. Ay wala niya. Ang mga numadismaya, numamuan na amay sa kalang hardinero. Makaamuritan. Padasaklat na nga arman. Ay, makilkilig ka manan dita. Ay, ituloy mo kit din ti aramidam. No makita na ka ni madam, maungtan ka manan. Ay na, agar-aram ti bagbagakan ka friend ko. Type na kano ti beauty. Agayat kanon kanyak. Kat, mamati ka mo't adagos. Nagmayat nga tatirik na no adamang ibagbaga at type dati beauty. Ay, kitam kit di ta ang mga nulukwen na kalaang dayta. Wenno ang mga nukayat nakaakwartaan. Gaputa agim babak ng kamot. Kasano ko makwartaan nak? Katbak nang mat dayto a friend ko. Kasanon, no agim babak ng mat akasken ka. Saan mat siguro? Unay matapan na kay ranrananan ngay no agpada kami nga gimbabak nang. Ay, saan mo lang nga mo Kitaam kit di. Tasaan mo nga ipalubos alukwan na ka. Ay, usaram ti panunot mo, Leia. Wan, saan ka madanagan? Kat no makipagkita ka man kankwana, iti ayan ti lugar nga adu ti tao. Kas kuma iti parke. Adda nga ta plano na makipagkita kanyak? Kat no kas pangarigan ta makipagkita kan ka, kayat mo mat. Kayat ko Kat, agpamarang kalat ta abak nang. Ay, dayta, tijak masumbatan. Apay aya, akanayon ka ang makita nga ada ka chat-chat mo, Albert. Ada ka din ka ayan ayat mo. Agar-ara makpalang, ma'am. Saan adakas, tabaro ka mat. Ngam, kita tasaan mo ang mabaybay anti trabaho. Saan ko matabaybayan, ma'am? Ure makichat-chatak. Sigurado ka malpas ko amin na trabaho kitag malam. Apay, kayat mo ayat makiasawa? Amangan mat no agresign kan, akas iti katulong ko. Sa anak nga agresign, ma'am. Awan mo tamo kasabali ang pag-applyak. High school graduate ak lang mo. Kayat mo asawan. Agtrabaho ka lata kanya, ore adan to nasawa. Wala, ma'am. Ngam, kaya't naknatatyar armag. Basta agtalag ka laang itibagim. Diyan mo na ngamin kat baknangak, ma'am. Agpampamarangak ngamin na baknang. Diyan mo na kat solar ko to'y solaryo. Saan anasaya ati kasta, Albert? Panangloko iti pada a tao dayta. May mayat matlaang no ibagam ti agpaiso. May mayat no ayaten naka ti babae. Gapo iti nasaya at nga ugalin. Saan kat? Gapo tabak nang ka. Sige, Ma'am Vicky. No makaala kiti nasaya ta tiyempo, ipudnok ken kuana no asino ak talaga. Darasen nyo ti aggunay. Masapula malpas yu ti mang dekorasyon dito'y paraangan sakbay asumipngat. Sigurado nga minamasa ti bisitak inton bigat. Ay, mabisbisin kamin, madam.
Saan ka di mabalin amangan kami ba? Tapno adama pamigsami. Kastang agpaiso, madam. Basit ja intadyo akanan mi itay aldaw. Sa ita, mala daw kami manan amangan. Ipadpadaras ko ti araramidan nyo. Ngam day tamot bisin nyo ti ibagbagayo. Ay, naparpartak kami nga trabaho, madam, no makapangan kami. Agbibisin kayo kit di ah. Nga, ala, mangan kayo pa'y nga rod. Agsida kayon iti sardinas, tapno saan kayon nga agluto iti sidaan nyo. Una yun ti kastoy akin na imot ti amo ta Abril. Ay, saan kan nga agreklamo? Darasam kit di timangan. Tamangan no kalata pag sublian na ta ni madam nga agtrabaho. Nakabakbak na nga iti Facebook. Ngam agsidsidak matlagayam iti sardinas. Basol mo matlaang ah. Apay nga minamasapol nga agpamarang ka. Ay, yaklakit nga rod mo. No kasano nga ipudnok ka ni Albert ti kastoy akasasaad ko. Amangan no saan na kun akayat. No mamuan na agagangay aklaang a tao amang mangga da kas katulong. Nupod no nga ay ayaten na kadayta nga Albert. Oray anya pa'y ti kinataom. Maawatan na ka? Wenno, maawat na ka? Pare, sinumbatan na ko ni Lea. Oh, kag. Anya nga iti sumaron no aplanom. Kaslakayat ko ti makipagkita ken ko na. Ha? Ay, naskan nga ron bumulot kay ti kotse tapno mamati abak nang ka. Saanen anas kan pare? Surutak ti balakad ni Ma'am Vicky. Anya ti balakad ni Ma'am Vicky? Nasaysayaat ka no ibagak ti kinapudno. May mayat ka no mutlang no ayaten nak ti babae. Gapoy ti nasayaat nga ugalig. Saan kat agapoy ti kinabaknang? Agpaiso tinakunana. Isungor da makipagkita akan ni Lea. Kat ibagakon ti kinapudno. No maawat nak, nasayaat. Ngam no saan? Amang ano kinabaknang laeng tinapatagkin ko na. Ni Albert di mo awag. Imbaglakit din. Tasan nga oras ti trabaho ti iawag na. Sung batak. Hello? Hello? Uray gayang boses mo kat nakapimpintas. Saan mat? Si Kamat? Ay, imbag man, tanapanunot mo ti mawag. At nangamin kayat kong ibagakin ka. Anya day ta? Mabalin ka ding agkita ta. Ha? Saan mo ka diya kayat? Ay, kayat ko Kayat ka mat makita iti personal. Agkita ta nga rod iti parke. Tanda kayat kong ibagakin ka. Ay, uray siyak mat Albert. Adamat kayat ko nga ibagakan ka. Sige nga rod. Agpakada akon. Kat namnamaag ang makipagkita ka kanyakin tontigan. Bye, Lea. Good night. Bye mat Albert. Good night. Agyaman ka ta saan anapudot ti ulo ni madam. Kat pinalubusan na ka. No saan nakapalubusan? Aglibasak Talagaan nakasagana kan ang makipagkita kan ni Albert? Wan, Abril. Ibagakon kan kwa na ti kinapudno. Ay ayatag ni Albert. Kat saan ko akayat ngagtultuloy ti pananglukok kan kwa na. Kasanon no saan nakaamaawat kat makisina? Okay lang, Abril. Nalabit nga iso ti dosa. Nilakit din Albert dyan nakatugaw iti sirok tinarukbos akayo. Umasidegak iti ayan na. Hi! Oh, napimpintas ka man gaya man iti personal. Si Kamat, bulaan nakpailaang mat. Saan ka bulbulaan? Umay ka. Agtugaw kay ti abay ko. Sige. Apay akalata nakipagkita ka. Anya ti kunam nga ibagam kanya. Si kapay ti umuna.
Saan ka di ako na nga damat ibagam? Ha? Kwa? Si kalat tantiw mo na. Panunutag pa'y nunas kan nga ibagak, ti kunak nga ibagak kan ka. Sika talaga. Kung kunam samat lang nga da ibagam. Saan mat? Kas lang amin sa anak pa yan nakasagana. Uri siya. Kasalasaan ko akayat nga ibagakin ka da ito eh. Ang da ito mat kasayaatan nga aramidag. Gaputa jak kaya talukon ka. Anya nga minti ibagam. Sa anak abak nang Leia. Agin babak nangak langit i Facebook. Anya? Okay lang ang katawan na. Tay sumatipod no. May saak lang a hardinero. Nga napudno ti panagayat ko kin ka. Amom ka de. Ngagpada talaang nga gimbaba nang. May saklang mat akatulong. Lukas ta. Sa anak mat siguro nga isina. Tagpada ta matlagayam nga ginbabak na. Ay, sana ka makisina kan ka, Albert. Agsipod ta. Agayata kun kan ka. Ura siya, Leia. Ayatin kalat ta, uray asino ka pa eh. Nalagaan itan tiriknak ta sa anak kong ngagpampamarang. Hindi activate ko ti Facebook account ko. Kat nagarami na kiti barbaro. Uray syakmat. Kasta mo naramid ko. Nasaysayat matlang ti agbyag akas gagangay a tao amanggad. Tapno adda pagbyag na. Ngintay agim babak na nga mabisbisinan malagayam. Apay, mabisbisinan ka kati? Katun mat. Naimot nga minti amok. Kanayon amala daw kami amangan. Sakit nagbasit pa itid na kanan mi. Lukas ta. Umay kalangan iti pagtrabaho. Awan katulong ita ni Ma'am Vicky. Tanak ki asawa ti katulong na. Ha? Kaya't nga tamad nga trabaho iti balay na. Apay ki saan? Nasimpat ni Ma'am Vicky. Saan ama ta pobre? Mapanta iti balay na. Tasyak ti makisaukin ko na. Numabalin. Ibagam talaan na pati ti may sa akadwak. Takaasim at amabati iti ayan ti imot nga amok. O sige, siyak ti makaam mo. Kasaok ni Ma'am Vicky. Naragsak ti agbyag dito'y lobo nga awan ilimlimad tayo. Awan mapukaw kada tayo, no agbyag tayo laeng akas gagangay a tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampo dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.